Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Uba koridor lang lingdo nong pure hakar puai trekunai wing arjar pausan ulakin no beki bor penyat jangkarat laban secondary school kemudian hakasnong madan laban Shillong jatungkam hakapos assistant teacher hakikadan pre-primary dekat kun jangka headmistress kemudian syupendap tanghe kelas 12 watlah kampat day satya kabala pendap hakikadan pulih nursery teacher training bat hakikadan pulih diploma in elementary education kumala kedau hak advertisement. Hagajinya kerem kilat patai kubor ba kodor lang ulong bawa lagi bor penyat school kelapin syai baka post assistant teacher kedai kam private belasiu tulap hi daga management committee jangka school henry kalong pat kum gajing pendu ek hok jangki way pat kinot help kam kibla pendap ek class 12 ya ka nursery teacher training pat ek kadan pli diploma in elementary education. Uba kodor lang ula dawai ki bor penyat school beki de ben wengkam no mardor ya ka samla bla thongkam bat ban thep de ki samla ki bla pendap ya ka kadan puli kumbalapan hak advertisement namar baya ku tulap ke school ka siu ke pisa jong ki pat ba om na ka pla jong ki nong penyat school.วันนี้บันไอสเตทเมนต์นำตากันนี้กะสกูลมาไปได้บัดกะจึงทุงกำดิกินน้ำไก่กะสกูลไรท์ละบันสแกนดรีสกูลทำapa madan laban kini school badan apa madan laban dekat kum ka advertisement ma blami ha ka kam mention date akan yang jing by advertisement kesulong betang last date today like tarik September arjar absen ban submit iki application dekat kum ka jing wat tim nomor ba kadang ka failure haka jing kung iki jak niki kam nang kai kini kadai betang ka private teachers ma tang ba kadon ke timba kelak ni jangka pre primary habani kok kadang screening ka failure jangka screening iki aku ba priang ka application form nomor kani ka post balan nomor dipelai ya kena advertisement kat kum ka ki qualification pelapas entity langit DLN ma ve apa ka selection committee pada kijit ya ini i Miss Darisa Samanda Tilingdo ibadai i kun jong jadi headmistress sih jangan ke sekolah ini kena bayo ini kan yang empat non qualified ke ba ya kan ka entity nanti ka DLL ka advertisement kipan kena entity pada DLL itu tang ba ini kena pada empat pas ya kena ka entity na DLL kena ka failure kadang bakla jangan ka screen di hapor pagi select ya candidate kalau nadu apa let interview ma jing interview pada haka light tarik light tarik yo ini kena dengan ke selection committee kalau jet kalau ada nadu menikam korban I submit application kalau ada tempat dan mana benar dia kena ngambil nomor ini kena 4 dan jing boleh ma ba kapan pada selection kita ka ong bakal jumpa jangka makamlang mandatory katun ka kedan puli ke baai aka advertisement di balai ipan ya ini kedan puli rumot entity nani DLF ka selection balak ke balak poin balai ka selection committee keladai ban I4 I open ya kedan puli tangi kelas 12 nomor ipan kelas 12 itu aka jaka pakin pan ya ka entity nani DLF namar kimpek ya keran puli bat kejubab baki ai adai betang ka over performs in classroom the kimpek ya kata pinimlah ni nomor ban cipet ya ki nak mencak menunai personal tu dia dari pasal ka selection committee kelabatai bayakat ya makalah dat ayah kan manajemen jongkas ya ketulap kan pasal ka selection committee ka batai baka
tolak lah ada ke management committee. Ke management committee mana bentai. Kadang ke darbasenam. Sumber dari ke darbasenam ke kandai ke pisah jong sekretari nani presiden ketua managing committee. Kadang ke pisah nampak bah ke bami nak plan nampak bah. Ke management kas jong ni sekolah ka fund dat hal namarkan kan fund dat sekolah ke debet daka pak dapat lihat 80. Wasal. Kasel committee ke batai akan jumpa jangka baka RTI under section 8 bracket 1J ni ada sebakat pun kedap ba kam dan kam ban a ya ka personal information. Ndai hakane RTI kemut ka ba kam dei ba kadai kat kum ka public interest ni jangan ka RTI dapat ngistu kata kani ka sekolah nomor ka baro mentah kajing penyat kajing lek dengan sekolah kalau bakalalun adu pasdan wan senin file kani RTI nomor ngistu nadu pasdan ka don ka kajing bakalat ngilap sa katum ka RTI ngalap sa bakat kajing bakalah ya kani ka RTI pada ada pak papis ke babun ki jaka kat kum kani RTI badai benpet ka mandi kompeti ni ka darbas nang tu kin hapan sim kia ya kani pentah maka orang baklah mar ini ikna hi bayo ngende bang busni ima kadai ba ide ikun jong ka nama ide lupa ikun jangan ka headmistress yang ketika sekolah kalau dalam kamu akan direkam kamu lang kuat nomor ini minta ba lata ka hiar kas ketika hiar ka education department baro kin kena ino apa kado kin kena baik sarkar dan i pat minta ba kam dei ka sarkar ka sarkar ka don ka jang ding na ha kita di sekolah ai ndi mga ong yaro nang pen remik sarkar ndai ka baro ka dei ka failure do miliki management ti ba ya ka di sekolah kan bala pendon kam baklai ka board nanti nakaliang jonga ngawan ni hoi di post baret di tangi private teachers atulap le badai tang nyo hajar sama ini nyo hajar kita pat kalau wei jong kena sekolah nomor pi hangte pot laban jong ni kimde ki kat ne ke nomor ngawan ki kemat nomor kibun ki bapulih di DLN ni ki NTT kimde balai pat ki thung ni kena di pampat long qualified ni ngawan ni berkat pat ia kini bor bahlon MLA badan boram badai ha itu bor ba minister pancim khai kan ni MDC jungi pancim khai kan ni bat baro kita badan mentak extend membar badan kan meliti in haban sim jingkit khai kan ni mar ngapat hun ya kan ni ka mar ngin nga kat kum kajingwat nga napat hun lalaki tan phung ni kena napat hun ya haban le da kan ka interview buat mai kan ni ka RTI pengayok nga ki jonga DH ka hendak tarik no Oktober hang ni bagi ong ba kitung ini i mes dari sa samanta di lingdo kum ini nong kai balan ba thong at school ba interview tang ba impat long qualified ya ka entity nane DLN ide tang class 12 class keteng ngama tu sri ko dolang ndok lupiah ta last subject reply to the RTI regarding appointment of assistant teacher pre-primary school with reference to the subject about on your letter date the 9th October the undersigned would like to be clarified that as per the recommendation of the school interview board the school of personal interview conduct on the 27 September 25 was declared on 7 October 25 in said result. Ms. Darisha Samanda Tildo, one of the candidates who appeared for the interview, was selected by the board. Then, Ms. Darisha, the class 12 pass candidate, met the minimum eligible education qualification required for the post. Also, the advertisement started the platform will be given to candidate holding entity/DLS qualification. It must be emphasized that this platform
does not constitute a mandatory criterion. The final selection was based primarily on the candidate performed during the interview. Here, overall suitable for the role and recommendation of the interview board. Accordingly, Ms. Darisha Samantadingdo was recommended purely on the basis of merit and perform and the approval of the managing committee, which will held on 28 October 25. For the selection, the post is not a sanctioned post, but is purely private, funded by the management of the school itself, with a fixed amount 7,000 per month as monthly salary. It may also be noted that the information and detail of the selected candidate as expected under Section 8, bracket 1, bracket J of the Right to Information Act, number 22 of 25, as the same person of two personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activities of interest. In conclusion, the selection process was conducted fairly and transparently in accordance with the recommendation of the interview board. The decision reflects the merit-based recommendation where perform and capability as given due important over preferential qualification. Ilong sao san ngot ma kat kum kecik tengah tidak kibal along fit kan pan kai along bayang ka jeng kuliah ikat kum ka jengpan juga ne entity na DLN kibiang ini imbiang ma iyo ini pas well entan ni ai ikat pre primary lata kidang thung ye ini kena tengin hat berperkat dah kumai pada. Nanga nakalian tunga ngampat huan nampak dah kitungi ini kena. Karena menyengat orang bah, ibor bahalor balik bank hapan singkia. Awak kedai private research basiu hi tulap daka managing committee management mah tambah ni ke committee bi basiu na plan presiden sekretari ni committee. Bah pisah ke wadai baru-baru kali jumpa bang. Basiu di pat kajing onong kali jeng pat nama kena antai ke laban jeng kebun ki bawa kam jam baduna ki ba abiang ke kuliah ki kam tata kalau ngomnya kalau unfair pi kam nang khut kam thai kam tungkam pelak pas dan pelak pas ki ba abiang nang pelak hai ke jeng kuliah idan yo ba ini ba kami ini nama ini di kun principal isa ni ko alchimia oh head miss jong principal tek yang muslim do ding sa tong mai keteng itu tengam da tip keteng isi yang muslim do